pragat kerohanian. Pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan. Aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan. Entega sebeng cara bertain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, pelih agulikan. yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang. Ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan. Entega sebeng cara bertain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, pelih agulikan. yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang. Ia ngorahang ulian ama beregan. Mungkin percaya jak balian gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya kebulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang. Ia ngorahang ulian ama beregan.
saja manis yen tuturang duga seno ngelapipis kini kita alung hitungan sekita kena jalanan kayang timpal masih liu gelahan nanging ne sebentar hati subane jani telah mengejar timbal milu ngejohang jelek banti yang menuturang rejani engsap pura-pura sing genah apa mulan kene pedoman hidupe apa suratan nasibe boya tiang pamre boya ngelo lega mal balangne suba-suba medem bangun aja selesai megarang nasiap piring barang gelekan boya je tiangnya selang nanging tiang mekangan anggon ngempahang gedeg basah nanging ne sebentar hati subane jani telah mengejar timbal milu ngejohang jelek banti yang menuturang rejani engsap pura-pura sing genah apa mulan kene pedoman hidupe apa suratan nasibe boya tiang pamre boya ngelo lega mal balangne suba-suba medem bangun aja selesai megarang nasiap piring barang gelekan boya je tiangnya selang nanging tiang mekangan anggon ngempahang gedeg basah boya je tiangnya selang nanging tiang mekangan anggon ngempahang gedeg basah
dasar guyu tresna ane jalanin jani dia pen nyakitin anak muani nak muani kuranan adi mengkep-mengkep ngalis selah apang tusingkan di ketara jaga rasa yening beli ngelahang uku dan adi keto janjin iraga kalanya lanang tresna nema dan mengkep-mengkep ngancan mekelu tresnane ngancan nekekang mekita blingelah beli ngancan ingu takut kehilangan adik merasa cemburu yang napu adik itu pedaduana ngajak kurenan adi kalanya lanang tresna nema dan mengkep-mengkep ngancan mekelu tresnane ngancan nekekang mekita blingelah beli ngancan ingu takut kehilangan adik merasa cemburu yang napu adik itu pedaduana ngajak kurenan adi beli ngancan ingu takut kehilangan adi merasa cemburu yang napu adik itu pedaduana mesra ngajak kurenan adi tegah nih
Jani anggon adi sesulo yen yak nutin kita sina singkal suwud adi mata tagihan sing suwud ngale utang yen kalutin zaman sai hangken kantone deket di jeraga hidang nuti dekan tinggu bergengsi pangsi de anak iri nanging sujatine di jumah raga kuang adine nawang bisa lemekuli ningali sekaya kusing kenal waktu yen kuang kangoang yen lebih kalman jahin rezeki anake sing ada nenawang pematine sing dadi akeh agat
janin nungidang angke angkiane benileh manipuan pasti metake mekejang pasti mulih sing itu ngelacur muak anak sugih hidup kengken aneh lakar ageh adana lacur masih adana sugih ngalih bahagia apa sedih ngai benah apa pelih yen dadi tiang hidup ngai karma aneh luwe sing dadi sombong-sombong mare dadi anak sugih sebangane sing dadi toleh kepragat megangan marah hidup bekuangan hidup pemula perjuangan angkiane benileh jalan melaksana luwe seton dene metake apang rakayu kepangge manipuan matiku sing mebekal empukan adana lacur masih adana sugih ngalih bahagia apa sedih ngai benah apa pelih yen dadi tiang hidup ngai karma aneh luwe sing dadi sombong-sombong mare dadi anak sugih sebangane sing dadi toleh kepragat megangan marah hidup bekuangan hidup pemula perjuangan angkiane benileh jalan melaksana luwe seton dene metake apang rakayu kepangge manipuan matiku sing mebekal empukan
wangi sin kenehe adi jani menggedi sambar timpal berine pedidi sebat kerasa beli melehang pedewekan nguda dadi beli elak-elakan beli nawang adingan yang raos terus nuling beli rasuku sing juari ngalahan peuku dan beli lakar memunyi payungnya selen pedewekan bunga idaman payung matilar megedi sebet kerasa hatine benyah yemi ngebukin adi menjalan berduanan menggandeng tangan diharap belinge kang wangi kami mumbutin jenggot nyarwang elak hatine itu sing ngelakunan sahmu kedi dengan kebangmu memunyi payungnya selen pedewekan bunga idaman payung matilar megedi sebet kerasa hatine benyah yemi ngebukin adi menjalan berduanan menggandeng tangan diharap belinge kang wangi kami mumbutin jenggot nyarwang elak hatine itu sing ngelakunan sahmu kedi ngan kebangmu sahmu kedi ngan kebangmu Ipi dan semengan berniup kopi sambil ngitung hasil nedibi jani semengan subesebet di hati mete utang nesile dibi Ipi dan yen pesu ke warung gen meciko nejani pesu ngangga rokok pipi sepuluhan Ipi
dan glatak gletek jani pesiuan mepetek Ibidan 6 bulan HP pasti mengganti jani paket data gen mati Mekejang-kejang subetlah Ulian gumine benyang Ibidan jek asa udeng jani udah kebeasa Ibidan rokone bungkus-bungkusan jani kang wang lintingan sing nyidang orahan cegete ulian tiang jani bekere hidup isu bercara neraka yang ngamati yang ibe bepasti sing man suarga sepuluhan ngipi dan glatak gletek jani pesiuan mepetek Ibidan 6 bulan HP pasti mengganti jani paket data gen mati Mekejang-kejang subetlah Ulian gumine benyang Ibidan jek asa udeng jani udah kebeasa Ibidan rokone bungkus-bungkusan jani kang wang lintingan sing nyidang orahan cegete ulian tiang jani bekere hidup isu bercara neraka yang ngamati yang ibe bepasti sing man suarga Apa kadenan ning ranayang dijemirip ada kuangan dewek beli ngayahin adi nage kesalon beban nage melali atehang anu masih adis tata ngambul-ngambulin beli nang tegarang pinah-pinahang debes ngulurin gedag basang
ngale dadalan mau yutan nyetilang betik curiga mikan gigis cemburu serta tenudo bali ngalami tradisi di mirip tongos bener bali dadi nak muani yen memunyi pikir malu asal mesuang munyi mekurenan yening umpami yang beli patubu kemadaran isine kinyukang tulang ne sampingan pangesing likat raga magalakan tebes ngulurin gedak basang ngale dadalan mau yutan nyetilan betik curiga mikan gigis cemburu serta tenudo bali ngalami tradisi di mirip tongos bener bali dadi nak muani yen memunyi pikir malu de asal mesuang munyi umpami yang beli patubu kemadaran isine kinyukang tulang ne sampingan pangesing likat raga magalakan pikir malu de asal mesuang munyi mekurenan yening umpami yang beli patubu kemadaran isine kinyukang tulang ne sampingan pangesing likat raga magalakan Sirke sanitain
ngerasa yang rindu. Kewala dusing tain si deket-deketan sebat yening tanang sing banien nyamatang ulyan beli sekadi duit yening beli ngejohin takut pesan kilangan yening pakin beli takut nyakitin. Beli sadar boya beli harapan adi beli sadar solak beli ngai adi sing nyaman yenda di ban ngelebang yenda di ban nyudang apang sing anu ada rasa semene beli rindu pedang bakat anggun kena apa kesida beli lakar ngelahan kene sakit ne besnain ade sing tawang tanggune mire paling melah kanggo ngadeng jani suut mengharapang adi ulian sakit kena nanang rindu pedidi apa buen rindu ne sing kewalas. Boya beli harapan adi li sadar solak beli ngai adi sing nyaman yenda di ban ngelebang yenda di ban nyudang apang sing anu ada rasa semene beli rindu pedang bakat anggun kena apa kesida beli lakar ngelahan kene sakit ne besnain ade
Satu orang ibu mampu menghidupi 10 orang anaknya, tapi 10 orang anaknya yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, belum tentu bisa memperhatikan satu orang ibunya. Irama meusaha pangsing kanti pianakne mekente ngemasin ngalih utang lakar nyekolahan karepang hidup luwungan teken reram merasayang angin sayang isubane ianane pademo keluarga lebihan perhatian tekan pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan udah sing dinune mah urip raga ngerunguan udah disubane mati mara pengelingi udah sing dinune mah urip raga nyayangan udah disubane mati mara mesesalan tipisne kekelin pas nganyudan kau dengar masih sing hidam lanjang dadaran jalan-jalan saudara toh masih sing hidang kau ngajengan perhatian teken pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan raga ngerunguan udah disubane mati mara pengelingi udah sing dinune mah urip raga nyayangan udah disubane mati mara mesesalan. Dek, ni meme dek, dia bener sangat sebet anak amula-amune nyentuh urip meme ne dek. Meme dini nak subuh mantong ngosane madan melah nyen kadek Juma ngajak nyamone. Dia bener pati megerengan
ngajak beli, ngajak mbok, ajak kurana, melangin ngembuang cucun meme. Jani uling ini mareng ngalih gai pangado anggo ngemerkaning cucun meme. Amun tu genyen meme nadena. Meme sing dadi nyen makelu-kelu bakal mereraosan ngajak kade. Muda sing dino nema urip rageng nyayangan, muda disubane mati mada mesesalan. Bipisne bekelin pas nganyudan, kau gena masih sing hidang belanja. Dadaran jalan-jalan soda